Shiitake, ili kako je mnogi nazivaju pečurka za dug život, jedna je od najčuvenijih gljiva sa medicinskim dejstvom. Prema tradicionalnoj japanskoj i kineskoj medicini, postojbini shiitake pečurke, ona pomaže ljudskom organizmu u borbi protiv malignih i infektivnih bolesti. Shiitake pečurka smanjuje nivo masti u krvi, reguliše krvni pritisak, sprečava srčani udar, sprečava rast tumora, oporavlja bolesnu jetru i pankreas, a deluje i preventivno, što će vam život sigurno učiniti zdravijim i kvalitetnijim. Shiitake pečurke se proizvode i kod nas. Proizvodni pogon nalazi se u Požegi u neposrednoj blizini magistralnog puta Požega-Arilje. Proizvodnja supstrata odvija se na prostoru površine 1500 kvadratnih metara. Supstrat se proizvodi po principima organske proizvodnje bez prisustva aditiva i hemijskih preparata. S obzirom na to da osnovu supstrata čini piljevina hrasta u procentu od 80% i druge potrebne sirovine organskog porekla, a da se finalna proizvodnja odvija u potpuno prirodnim uslovima, nikakva hemijska sredstva i nisu potrebna. Supstrat se proizvodi mašinski. Proces započinje automatizovanom pripremom komponenata koje se, radi tehnologije proizvodnje, ravnomerno sjedinjuju u vlažnu masu i dalje termički obrađuju uz automatsku elektronsku kontrolu svake proizvodne faze. Termička obrada supstrata odvija se u autoklavu pod dejstvom vodene pare pod pritiskom. Inkubacija i prorastanje supstrata odvija se neposredno uz proizvodni pogon. Projektovana proizvodnja je 10.000 jedinica supstrata na mesečnom nivou, trenutno se proizvodi 3.000 jedinica supstrata mesečno. Proizvodnja finalnog proizvoda odvija se u potpuno prirodnom okruženju. Prostor za proizvodnju finalnog proizvoda pečurke je ukupne zapremine 6.000 kvadratnih metara, dužine 280 metara, podeljen u 3 nezavisne celine. U čitavom proizvodnom prostoru je urađena elektrifikacija i ventilacioni sistem. Kapacitet proizvodnog prostora je 8.000 jedinica supstrata.